Hakasngi penkut ya ke Fort Meghalaya Pineapple Festival kabelalong hadili hat New Delhi lasaki ya ke jingwan tu ki Paidbah ban wanthet yu Sohtrun na Meghalaya. Haduk kumbalai beje janmet bon ba no Sohtrun ublabo akistol ulalut no. Kabapin pau syai bo Sohtrun na Meghalaya udang beteng banlong we ni ki marep ki beron ke jingdawa kabajur haki yau jongkari. Habayo banyak keren bat kat tu kat ni ki Paidbah ki berawan jengo ya kini kata masa kila penpau bau Sohtrun na Meghalaya ude babang berubat tiang tam. Kila ongru baka Meghalaya Pineapple Festival kadi kata masa ka bekring bhai ki Paidbah bat ka ba ailat iki ban yo amat bat thiet yu Sohtrun bapau nam ka jela. Kumtai kila Kyrpad eka sorkar Meghalaya baha kata masa ka banwan kila Kyrpad eka sorkar bikin Wanrah Kham bon chushu yu Sohtrun namar hakani kesngi penkut bon ki Paidbah kim Shimla yo banthit satya yu namar ba ulalut no ashwa benkut kapor de. Hakani kata masa kabala ne lai sngi ka sorkar Meghalaya kala Wanrah hadu arpusan metrik tan Sohtrun cha New Delhi bat kumba arspa san pongut ki nongrep bat kinong seng kam lejong na kelengki district jong Khuborjylla kilawan ban shimenta ban pin inam bat de kimarep bat kimar jongki kajingyat bet yat renti jong ni kata masa kalapin isya ya kajing job ha ka ba kentiu yo Sohtrun na Meghalaya shaki yo ki behe jong kari bat la plelat ru ye ki lenti ki ba khamba na kabenta kinong rep bat kinong seng kam lejong jong Khuborjylla. Hakani kata masa la pinchong kun bat pinchong shit shushu daki kinhun ruai bat kinong put nong temba per na Khuborjylla Meghalaya ki bala pin bernya ye kinong wan pet kai daki surjing ruai. Kani kala nang pin itanak shushu i kata masa bat kring ru ya shipon ki Paidbah ban wan saki bat ya shimenta hakani kata masa. Habayo banyak keren bat u director katanat food processing uba Ian B. Saibon uloong baka Meghalaya Pineapple Festival mentau Snem kalolong ke pejob bat ke behe tam haduk menta. Uloong ba emtang Sohtrun balawan ra syakata masa Henry lepin iru ya bunjat ki marep bat kitiar balasan na Khuborjylla. Ula benrap baka jingwan Paidbah ka babon syakata masa ka pen isya ya ke jingkiu ke jingdawa yu Sohtrun Meghalaya ubala paunam kum uso ubatiang tam. Meghalaya pineapple is very tasty, juicy, and I loved it. Thank you. I love Seven Sisters, and my experience has been amazing traveling all those Seven Sisters. And I would like next time, whenever you come, Government of Meghalaya, come with more pineapples for everyone, as pineapple is a love language of you guys, and we totally enjoy it. Thank you. Festival banyak pulang ni isyo tenakin ba di madong ilo di yayo ha kador wala ba basti isyo tenakan namar ba namar mangiwan kapastan ketilo isyo tenakan isyo komenta iwan nang ni naga blog Palestine blog naga Palestine jok blog Palestine kalau pergi di bisa sorkan di dewan ban kentiu yang ikan yang ni kata ya kan ni ga dikterai dong ini bagi ban kepelong ini malas Snem ban bande sakni ban namar bagi bar kita tapi hanya jauh pas So, kembali sipun iki nong pet iki nong rap jong Khuborjylla mak Shillong. Ni don nong ni Meghalaya
Pineapple Festival Arja Punrio hanya po dilihat po nong ba Delhi. Bat kani ka program kelas tang ro ka sipoterik na Julai bat berikut mentagsi ka kada terik Julai Arja Punrio. Bat ini program na play the Chief Minister Joni bat kumjur kumu kongsan badan ringkat naga Central Government of India Sri Jyoti Raditya Sindhya kumu kongsan pada jangan ni palat kumba jangan aspamat kinongrap ki entrepreneurs kipa ngila wanyalam sene ya kaban pedi ndai tangyo ki fresh pineapples ndai kumjuru ya ki value added products ki process products wala stan of pineapple bat kumjuru naki wei ki jingbi jongka agriculture na po ka jala Meghalaya jingi dap na jing kemen ba mentau Snem kani ka program kalong ka job sisya ngi ka jing it ka jong kibre yu Sohtrun jongka Meghalaya min habai compare bo Snem maladap ka mencam Snem ila pha kumba khatsantan pineapple chani Delhi bat mentau Snem ila putkre ban kanong Kham ban ngelapa palat nai po ton uli Sohtrun andai ngi kamar kacing kwa palat jong kibriu ban your experience yo ni Sohtrun jong jela Meghalaya ngim silala ban pendap hadu ke bakut ngilha pat sangi ano yang kacing dia nama bom dat show ngila persang ban pendunaru banginai tang marway arfli uso nagamtai wei priu tang bakin yo amat rei ngim simlala ban ailu dia barokai kendiat nang lagi kim simla yo asu kini ketau kalong ba desi lemba kacing tip son kipriu syafang Sohtrun yo Meghalaya kacing tip pat kacing jingbang kacang u kalapan paunam yu bat kipriu nak keleng kini ka Delhi bat dijaga ki pamajan lawan kenang bat thiet yu Sohtrun telung ba kani ikwa ban peni sekini kipriu jengki wei ki benta jengkari India bangidon yu Sohtrun bangi ni ong bo ni snow skam banong bau de Sohtrun bo bang tam ha percaya mo kata kadai kacing snow kacing bat ngi kermen bulang kumtai mau bulang ubadap umha bat ubatiang ubapang ro kacing bang de nak ta kadau nget ba kani kala pelong ki bri ki bamat kin kwa ban yo syu ti kani ka yarap ya ka state ka ba kalong ba lengba kani ka program ni sibun ki bri ki badai ki nong tiet ki nong khayi kila wan banwat yang nyuso na ki nongrap na ki FPOs na ki IBCS ki badon apo Meghalaya tikani kalong kacing mentoy bat ni yo iru habagi survey kumno wakador jong Sohtrun ru kalakiu na ki Snem ki paminswa bada nganget lemba kini ki program semua bala de da ka sarkar ki ram ya kaban penhe ya ka yo jong ki marap na Meghalaya bat kumjuru ban penkiu ya ka yo ka kon jong jela bat ka ba bot nang ta bat kalong lengba ka ba ni penmi ya kini ki process food balu ada project kene kan yarap sibun bikin bi pada ki entrepreneurs kene ki agri businessmen no women ki bala ban generate employment kan yarap kuno ban Wanrah ya kecing Kyrpad nak kita kinong Shillong jong jela nak kita kinong rap mo bakila ban yo ya kam kejam legba kini ki food processing legba rap karya je kini ka program ta Snem kalong sisya job pada kelapan tap da kecing kiman yang ki organizers provide we don't only organizing committee kepada naga Department of Agriculture naga Meghalaya NEHU Limited naga MPDA naga Meghalaya State Marketing Board but ki agency badan mang hani kum ka nong ka MSRS
nang tangidan nang neru ka mainek team bat kini pi badan nang ni ban yarap ban pen sokmen ya ka program kidan kini team di naga MGMP ka Meghalaya grassroots music program mo digini ru bakila pensultana pai Paidbah kuat baru khat kila pelong ya kini program kebajap kan di ingat skamba nang ba kabagi Right, so very dan good mutagasgi to one and all. kaba ilap ba kini Happy ka to see all of you program again. banta Maybe kan some ai of you mesti were ni here nong rap kan ai yesterday, mesti some of you not. ni enterprise So pat we are so kunjur glad kan to kai be ki ko state mo performing for all of mesti you kiba this evening. I hope dan all lagi department of enjoy affairs this evening. kumno ba in ba ni kini gila kumno ba kete sio ya ga yo hat jo ke marap da ka ba pha ki ba legba kini ki program kumki fairs kumki exhibitions kumki ni festival baki ba yung kibriyo jong paro ko ikar dia kintip ya ka Meghalaya undai tang ya ka agriculture undai ka culture jogi ban ya ke jaka ki ba itna ba kum state ko bakilan ban ingat kita baru kita kecik toy ya ke state ini program layalam ida ke state government chief minister ban Minister Secretary of Agriculture Department, but the baru di Department of Affairs ia dapat diterima dalam mereka program kerja. Nongkong ngaya po walay kublay kamtam ya para nongrep jungi ke barep Sohtrun hakaparo koi ka kari jungi po ka Meghalaya te ngai peditu ya de ngate keting junga de mitut binong bangasung basa apa puranggang bangar tengah bat ku musarman jong kanang ku saprang FVC kabangitung Sohtrun kamenkop jungi ketika Sohtrun hati samspa telik hektar te Sohtrun jungi nilayai banyo ya ka organik certificate na ka Meghalaya government of Meghalaya te habang ngadon hangne ngalai sakhi dak khmat lajong mawandi ka Sohtrun hanung ba dilihat hakane ka festival lanai ka fish ka ba basau jong ka Meghalaya pana festival ngalas ngolongo adu kata-kata nadu ka first edition second edition third edition fourth edition ngalaban ba sauteli hendrai kane ka sin kalong ka ba phala adu kata-kata bajingkwa ban bam ka Sohtrun jungi ka bami nakari ka ba ihit ka jungi mamtip balai kawai ga sutu bakadaw ka banongkong kalong ka Sohtrun jungi kalong ka bathyang adu kata-kata ka bajam bat kadunaya ka acidity hoy klempet ke Sohtrun kami barok koy kanu izungi Sohtrun kami apo ka Kohima Nagaland Sohtrun kami apo Tripura Agartala Sohtrun kami apo ka Imphal Manipur kita barok ka ngayalat hi alalay banbam bantes ka Sohtrun jungki henry ngamday bang Iaroh na sinusarong hadu man ta ngasngap ka Sohtrun ka babangtam de nakari ka jungi kabami nakaripoy kabami nakagaro kabami nakakhasil kung Peninsula Dauki bat keleng-keleng kasaka jung kakari ka jungi Kinangdan yang kisah Sohtrun mata. ka Sohtrun nila mi bandi kumno hadu hendru baje hendrai laisteng kalaludno marsteng kibriu kami su bantiet ya ka Sohtrun bun ki bala don bala snutna don bala bom skutna su nomor bomyo su kaso ngi pan ngimna su ban ai na masin lalut te ban wanrah nya sa sisin ru lazngai te ngi hap khang no ya kastol sakawai ba ngiladu la katokan itli kiso ngiladu namar balai ngidu kiso zungi la zem lawet no namar ba bunum palat kalang visi berkawai ke bazem bathyang kata-kata pun kiso zungi lang du